H&D Enterprise mizo warzon chanela kan lo lom le chawa hei tun tum kan video turai chuanin GM10 SM unbox kan nayanga a chanchin kan thria tangte kan soi pa bok do ani an hong chin nange magazine hi pakhata ron choma magazine a hen musom a thun theya chuanin field prop aron kengtel boka hei hi chuan amu hi super impact 8.5 hi aron chom tel ve boka chuan a silai hi kan en chinanga an silai chu ni ta ni hei hi silai chu ani ta ama hi side lever ania ari zong hi kg ni le 2.3 kg nia azang tina ni chu arit lem lo azanga chonin scope rail a hian 11mm mang thei turin hela hin aron data hei kan man tlang lon mang thei turang ani chu aron data chuan air thun tam zong hi temaila air kan pam tur za hi bar za ni thleng pam tur ania GM10 nei masa ho temaila ho khanin air an lo pam duam thin lu toka bar za ni pam tura khan maximum a khan za ni somnga te za thum te an lo pam thin awang khanin air li kan ron nei thina chuwang chuan GM10 hawai chuan bar za ni ai sang hi pam lawila ti kha pimbani kan boi lo zok nan i company na bar za ni pam tur ti chuan za ni pam mai ka a thain ka hria chuan back side le front side a ron neia hemi back side le front side chu hei mizo pa du na nak tak mai na v yang deuh hen a ron siama mana nuam a bi po nom khom mai balance dik boka chuanin safety line om boka safety oma chuanin two stage in ta kan tiam zia chuan a trigger hi sak deuh hlek le atima yang per ma deuh hlek le per har deuh hlekin a adjust thei tina ni chu chuanin singthum sang ni manania man hi aman po to lem lova chuan hemi a air thunna kan ti hi daina outlaw khan ron copy ve a hei ti hian hetia po to lang ti hen ron ti ta ni bol lo lu tur te venga hei lelama chuan a thahop mai chuan fps hi mani du dani set thei boka a kom kan her thlonanga ta helai chunga hianin hammer spring ka a minus a te screw minus a te her mai thei tur hian alo om ta i chu mani du dan khanin adjust theya tuna hian fps zariat le somruk borvel in om ta hi ana kan ti lo chuan hemi komi kan her thlonanga fps 900 po plus thei tina ni chu zakwa po cross pop thei chuwang chuanin aman phu to ka chuanin mani du dan ta na fps up theya down thei te mela mani du dan na set theya chuan aman phu to ka chuanin hengai tha hi a lem lawa lekan wama asmuta mi side lever hi asmuta me mai ni a hnip tha lekan wama hanti vel po balance di ka mem boka he a dik zai mai ni man duam tak tur ani ti kha kan soi du ni sela chuanin atina ka soi to ang khanin magazine a musom a thun theya pellet tray om boka ni ti kha kan soi le du boka khati zong kha tun tum GM10 SM kanan box sei chu ni ta sela viewer te hemi kan soi ba ga hianin soi mai po kan lo nei theya zo du in nei kha chon comment number po khan zo theya chon kan share ta ngang kha kan in sang zelang ti kha kan soi tel du boka ni